I znate kako kažu, šta ona u suknji sad radi. Jer uvijek se žena je ta koja se sputava na osnovu muškarca, da smo mi, da ne kažem, nesposobniji. Ali evo, da ne kažem na svu sreću, mi smo uzeli učešće u ovome i uspjeli smo. Žene u selu nose veliki teret. Selo je, da ne kažem, polupusto, inertno, i onda smo mi žene došle na ideju da se ništa ne dešava, da mi, da ne kažem, uzmemo stvar u svoje ruke. Prioritet nam je bio da ženu izvučemo iz nekog zapećka, da nije stalno u kući. I vjerujte da svaki naš sastanak, svako naše druženje ostane uz muziku kasno do noći. Eto, to je neki, da ne kažem, antistres terapija i relaks. Savjet nam broji 5 članova, od tih 5 članova su 3 žene, 2 muškarca. Da zakon dozvoljava, bilo bi nas 5, a ne 3.